Multikom radio televizija. Raditi korektno jedan posao i biti priznat u svom okruženju, posebno u Republici Srpskoj, je vrlo specifično i dosta složeno, a raditi multidisciplinarno, inovativno i preduzetnički je skoro nemoguća misija. Ići brzo naprijed, ne miriti se sa postojećim, ne osvrćući se unazad, uz to još i potpuno slobodumno, samoodrživo, opstajati i napredovati je u najmanju ruku hrabro, neizvjesno i veoma naporno. Formula poslovnog uspjeha i razvoja je složena i u uređenim i stabilnim državama, a pogotovo u protivrečnom tranzicionom društvu, vremenu i životnom okruženju koje zovemo demokratsko. U opštem galimatijasu postoji bezbroj opasnosti i prijetnji, nerazumijevanja i laičkih meritora, primitivaca i neradnika, tvrdoglavih i sujetnih, nepouzdanih nevernih Toma i lakovjernika, daltonista i političkih diletanata, a sve to garnirano stranim dušebrizništvom i raznim mentorima. Iz dokumentarnih praktičnih iskustava dvostrukog akademika i njegovih specifičnih inovativnih razmišljanja i poslovnih poteza u raznim oblastima, okolnostima i situacijama, svako može izvući pouku, proširiti svoje poglede i eventualno se korigovati dok još nije kasno. Osnovni uslov je da se ne osvrće za lavežom svakakvih pasa, ako mu je strategija stići na samo njemu poznat cilj i time bar malo uspjeti u životu, djelujući u skladu sa zakonom, samostalno, čestito, pošteno, a sa malo prijatelja i novaca. Ovaj dokumentarni film je trag jednog svojevrsnog prometejstva za napredak i razvoj ukupnog društva Republike Srpske, a može se slobodno shvatiti i kao paradigma jednog vremena. Intervju koji je bio skrivan skoro 120 godina Nikola Tesla je dao časopisu Besmrtnost 1899. godine u svojoj tadašnjoj laboratoriji u Colorado Springsu. Inače, Teslini izumi daleko su nadilazili samu struju, imao je izvanredna otkrića u vezi sa bežičnom radiokomunikacijom, motorima sa turbinama, helikopterima, fluorescentnom i neonskom svetlošću. Do svoje smrti slavni genije i naučnik Nikola Tesla je imao oko 700 patenata, to jeste izuma. Tesla i Edison su često predstavljani kao suparnici. Oni jesu bili suparnici do određene granice u borbi za premoć naizmenične i jednosmerne struje iz koje je Tesla izašao kao pobednik. On je dobio bitku, velika elektrana na Nijagarinim vodopadima i elektrane na mnogim drugim mestima zasnovane su na njegovom sistemu. U svakom pogledu njih dvojice su bili različiti. Edison je bio genije za praktične i odmah primenljive pronalaske. Tesla, čiji su pronalasci bili daleko ispred njegovog vremena, izazivao je oprečna mišljenja, pa su njegovi pronalasci često godinama čekali na priznanje i primjenu. Teslin zaštitni omotač koji bi u eventualnim budućim ratovima mogao da osujeti svaki vazdušni napad agresora. Između ostalih nudio ga je Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji. Međutim, veliki fizičari kao što su Kelvin i Crookes govore o njegovim pronalascima kao čudima. Tesla je, govorio je profesor Kennelly sa Univerziteta u Harvardu prilikom dodele Edisonove medalje, Tesli postavio osnove za nova dostignuća širom sveta. Ono što je on prikazao predstavljalo je otkrovenje za nauku i umetnost svih vremena. Gospodine Tesla, stekli ste slavu čoveka koji se upleo u kosmičke procese. Ko ste vi zapravo? To je pravo pitanje, pokušat ću da vam dam pravi odgovor na njega. Kažete da dolazite iz izdela koji se zove Lika stenovitog kraja gde ljudi sade drveće i gledaju zvezdano nebo. To je istina. Ja sam ponosan na svoje srpske korene i svoju domovinu Hrvatsku. Ja sam ipak poražen čovek. Ja nisam ostvario ono najveće što sam mogao. Šta je to, gospodine Tesla? Hteo sam da osvetlim čitavu zemlju. U njoj je dovoljno elektriciteta da postane drugo sunce. Svetlost bi sijala oko ekvatora kao prsten oko Saturna. Ljudski rod nije sazreo za veliko i dobro. U Colorado Springsu napojio sam zemlju elektricitetom. Isto tako je možemo napojiti i drugim energijama kao što su pozitivne psihičke energije. One su u muzici Baha ili Mozarta ili u stihovima nekog velikog pesnika. U zemljinoj unutrašnjosti postoje energije vedrine, mira i ljubavi, njihovi izrazi su cvet koji raste iz zemlje, hrana koju dobijamo iz nje i sve ono što je čini čovekovim zavičajem. Ja sam proveo godine tražeći način na koji bi te energije mogle uticati na ljude.
Lepota i miris ruže mogu se uzimati kao lek, a sunčevi zraci kao hrana. Život ima beskonačan broj vidova, a dužnost naučnika je da ih pronalazi u svakom obliku materije. 3 stvari su bitne u tome. Sve što činim je traganje za njima. Znam da ih neću naći, ali neću ni odustati od njih. Koje su to stvari? Jedno je pitanje hrane, kojom zvezdanom ili zemaljskom energijom nahraniti gladne na zemlji. Kojim vinom napojiti sve žedne pa da im se srce razveseli i da shvate da su bogovi. Druga stvar je kako uništiti energije zla i patnje u kojima prolazi čovekov život. One se katkad javljaju kao epidemije iz dubine svemira, u ovom veku te bolesti su se sa zemlje raširile po svemiru. Treća stvar je, postoji li u svemiru suvišna svetlost, a ja sam otkrio zvezdu koja po svim astronomskim i matematičkim zakonima može da nestane, a da se naizgled ništa ne izmeni. Ta zvezda je u ovoj galaksiji. Njena svetlost se može sabiti do takve gustoće da stane u kuglu manju od jabuke, a težu od sunčevog sistema. Religija i filozofija uče da čovjek može da postane Hrist, Buda i Zaratustra. Ono za čime ja tragam luđe je veće i još više nemoguće. To je šta učiniti da se u svemiru svaki čovjek rodi kao Hrist, Buda i Zaratustra. Ja znam da je gravitacija naklonjena svemu što treba da leti i moja namera nije napraviti leteće naprave, avion ili raketu, već čoveku povratiti svest o njegovim vlastitim krilima. Dalje ja pokušavam da probudim energije koje se nalaze u vakuumima. Vakuumi su najveći izvori energija, ono što se smatra prazninom samo je manifestacija neprobuđene materije. Nema praznine na zemlji niti u svemiru. U crnim rupama o kojima govore astronomi najmoćnije su energije i izvori života. Na prozor vaše sobe u hotelu Waldorf Astoria na 33. spratu svakog jutra sleću golubovi. Čovjek mora biti sentimentalan prema pticama. To je zbog njihovih krila. I on ih je nekada imao prava i vidljiva. Niste prestali da letite još od onih davnih dana u Smiljanu. Želeo sam da poletim sa krova i pao sam pogrešni dečiji proračuni. Ne zaboravite, krila su sve u životu. Nikada se niste ženili, nije poznata ni jedna vaša ljubav prema nekoj ženi. Fotografije iz mladosti prikazuju vas kao izuzetno lepog čoveka. Nisam. 2 su puta, mnogo ili nimalo seksa. Sredina služi za obnavljanje ljudskog roda. Previše seksa kod izvisnih ljudi pothranjuje i snaži vitalnost i duh. Suzdržavanje od seksa to isto čini kod drugih ljudi. Ja sam izabrao taj drugi put. Vaši obožavatelji žale što napadate teoriju relativiteta. Čudna je vaša tvrdnja da materija nema energiju. Sve je prožeto energijom, odakle ona? Najprije je bila energija, potom materija. Materija je stvorena iz prvobitne i večne energije koju znamo kao svetlost. Zasijale je i pojavile su se zvezde, planete, čovek i sve što je na zemlji i u svemiru. Materija je izraz beskonačnih vidova svetlosti, zato je energija starija od nje. Postoje 4 zakona stvaranja. Prvi je da je izvor svega u nepojavnom crnoj čestici koju ne može zamisliti niti matematika izmeriti, u tu česticu stane celi svemir. Drugi zakon je širenje tame koja je prava priroda svetlosti iz nepojavnog i njen preobražaj u svetlo. Treći zakon je potreba svetlosti da postane materija. Četvrti zakon glasi nema početka ni kraja, 3 prethodna zakona oduvek traju i stvaranje je večno. Upamtite, nije zakrivljen prostor već čovekov um koji ne može da shvati beskraj i večnosti. Da je tvorcu relativiteta to jasno, stekao bi besmrtnost, čak i fizičku ako mu je to po volji. Ja sam deo svetlosti, a ona je muzika. Svetlost ispunjava mojih 6 čula, ja je vidim, čujem, osjećam, mirišem, dotičem i mislim. Misliti je kod mene 6. čulo. Čestice svetlosti su ispisane note. 1 munja može biti čitava sonata. 1000 munja je koncert. Za taj koncert ja sam stvorio loptaste munje koje se čuju na ledenim vrhovima Himalaja. O Pitagori i matematici, a naučniku se o to dvoje ne može i ne sme ogrešiti. Brojevi su znaci kojima se obeležava muzika sfera. Da je Einstein čuo njene zvuke ne bi stvarao teoriju relativiteta. Ti zvuci su poruka umu da život ima smisla, da u svemiru postoji savršen sklad i da je lepota uzrok i posljedica stvaranja.
Ta muzika je večno kruženje zvezdanih nebesa. Najmanja zvezda je završena kompozicija i ujedno deo nebeske simfonije. Otkucaji čovekovog srca su delovi te simfonije na zemlji. Newton je saznao da je tajna u geometrijski pravilnom rasporedu i kretanju nebeskih tela. On je spoznao da je ravnoteža vrhovni zakon u svemiru. Zakrivljeni prostor je haos, haos nije muzika. Einstein je glasnik vremena, buke i besa. Recite molim vas koji su uslovi prilagođavanja jednog anđela na zemlji. Ja ih imam 10. Beležite pažljivo. Prvi uslov je visoka svest o svom postojanju i delu koje treba izvršiti. Ona mora makar i mutno postojati u najranijoj mladosti. Ne budimo lažno skromni, hrast zna da je hrast, a grm pored njega da je grm. Kao dečak od 12 godina bio sam siguran da ću doći na vodopade Nijagare. Za većinu svojih otkrića znao sam još u detinjstvu da ću ih ostvariti, mada ne sasvim jasno. Drugi uslov prilagođavanja je istrajnost. Sve što sam preduzimao završavao sam. Usmeravanje svih vitalnih i duhovnih energija na delo. Odatle i očišćenje od mnogih stvari i potreba koje ima čovek. Ja time ništa nisam izgubio, već samo dobio. Toliko sam dobio da sam se radovao svakom svom danu i noći. Zapišite, Nikola Tesla je bio srećan čovek. Četvrti uslov je prilagođavanje telesnog sklopa delu. Najpre to je održavanje tog sklopa. Čovekovo telo je savršena mašina. Ja poznajem svoj sklop i šta je dobro za njega. Hrana većine ljudi meni je štetna i opasna. Priča da je Mark Twain napisao tajanstvenog stranca onu divnu knjigu o satani inspisiran vama. Reč Lucifer mi je draža. Gospodin Twain voli da se šali. U detinjstvu sam jednom ozdravio čitajući njegove knjige. Kad smo se ovdje upoznali i to sam mu ispričao, bio je toliko ganut da je zaplakao. Postali smo prijatelji i često je dolazio u moju laboratoriju. Jednom je zatražio da mu pokažem mašinu koja je vibracijama izazivala osjećanje blaženstva. Bio je to jedan od onih izuma za zabavu kojima sam se ponekad bavio. Opomenuo sam gospodina Twaina koliko sme da ostane pod tim vibracijama. Nije me poslušao i ostao je duže. Završilo se time što je poput rakete držeći se za pantalone odjurio u izvesnu prostoriju. Bilo je to đevolski smešno, ali ja sam sačuvao ozbiljnost. Vratimo se na prilagođavanje telesnog sklopa. Sem hrane vrlo važan je i san. Od dugog i iscrpljujućeg rada koji je iziskivao nadljudski napor, ja bih se poslije 1 sata spavanja potpuno povratio. Stekao sam sposobnost da upravljam snom i zaspim i budim se u čas koji sam sebi odredio. Ako mi nešto u onome što radim nije jasno, primoravam sebe da mislim o tome u snu i na taj način nalazim rješenje. 5. uslov prilagođavanja je pamćenje. Možda je kod većine ljudi mozak čuvar spoznaje o svetu i znanja koje stiču u životu. Moj mozak se bavi važnijim stvarima od pamćenja, kod mene on lovi ono što mu je u određenom trenutku neophodno. To je oko nas i treba ga samo uzeti. Sve što smo jednom vidjeli, čuli, pročitali i saznali prati nas u vidu svetlosnih čestica. Meni su te čestice poslušne i verne. Goetheovog Fausta, moju najdražu knjigu, naučio sam napamet na nemačkom kao student i sada mogu čitavog da ga recitujem. Svoje izume sam godinama nosio u glavi, a tek potom ih ostvarivao. Često spominjete moć vizualizacije. Njoj možda mogu da zahvalim za sve što sam stvorio. Događaji iz mog života i moje otkriće su pred mojim očima stvarni, vidljivi kao svaka pojava i predmet. U mladosti sam se toga plašio ne znajući šta je to zapravo, ali kasnije sam tu moć primio kao izuzetan dar i bogatstvo. Negovao sam ga i ljubomorno čuvao. Vizualizacijom sam na većini izuma vršio ispravke, a onda ih tako završene pravio. Njom rešavam i komplikovane matematičke jednačine, a da ne ispisujem brojeve. Na Tibetu bih zbog tog dara dobio čin visokog lame. Da, to se tako radi. Moj vid i sluh su savršeni i smem to slobodno reći, jači nego kod ostalih ljudi. Ja čujem grmljavinu na 150 milja i vidim boje u nebu koje drugi ne vide. To uvećanje vida i sluha imao sam i kao dete. Kasnije sam to svesno razvijao. U mladosti ste nekoliko puta bili teško bolesni.
Da li je i bolest jedan od uslova prilagođavanja? Jeste. Ona je često posljedica nedostatka ili iscrpljenosti životnih sila, ali često je i očišćenje duha i tela od otrova koji su se nakupili. Neophodno je da čovjek boluje s vremena na vreme. Izvor većine bolesti je u duhu. Zato duh i može da izleči većinu bolesti. Kao školarac razboleo sam se od kolere koja je harala u lici. Izlečio sam se time što je otac dopustio upis na studije tehnike što je predstavljalo moj život. Priviđenja za mene nisu bolest već sposobnost uma da prodre izvan trizemaljske dimenzije. Imao sam ih čitavog života i primao sam ih kao sve druge pojave oko sebe. Jednom u detinjstvu šetao sam se ulijekom pokraj reke i rekao, iz vode će se pojaviti pastrnka, ja ću baciti kamen i njime je preseći. To se i dogodilo. Uplašen i zaprepašćen ujak je povikao, Bade retri satanas. Bio je učen čovjek i govorio je latinski. Nalazio sam se u Parizu kada sam video majčinu smrt. U nebu punom svetlosti i muzike lebdela su prekrasna stvorenja. Jedno od njih je imalo majčin lik koji me je gledao sa beskrajnom ljubavlju. Pošto je vizija iščezla, znao sam da je moja majka umrla. Šta je 7. prilagođavanje, gospodine Tesla? Znanje kako da se psihičke i vitalne energije pretvaraju u ono što želimo i postignemo vlast nad svim osjećanjima. Hindusi to nazivaju jogom kundalini. Ova znanja se mogu naučiti zašto su potrebne mnoge godine ili se stiču rođenjem. Ja sam većinu stekao rođenjem. One su u najbližoj vezi sa polnom energijom koja je posle svetlosti najrasprostranjenija u svemiru. Žena je najveći kradljivac te energije, a time i duhovnih moći. Ja sam to oduvek znao i čuvao se. Od sebe sam stvorio ono što sam hteo, misaonu i duhovnu mašinu. A 9. prilagođavanje, gospodine Tesla? Sve učiniti da se ni jednog dana, ni jednog trenutka, ako je to moguće, ne zaboravi ko smo i zašto smo na zemlji. Izuzetni ljudi koji se u životu muče bolešću, oskudicom ili ih društvo previše ranjava svojom glupošću, nerazumevanjem, progonom i ostalim poteškoćama kojima zemlja vrvi kao močvara i insektima, ostavljaju iza sebe delo neostvareno do kraja. Ima mnogo palih anđela na zemlji. Šta je 10. prilagođavanje? Ono je najvažnije. Napišite da se gospodin Tesla igrao. Igrao se čitavog svog života i uživao u tome. Ja sam tako voleo da se igram elektricitetom. Uvek se naježim kada slušam o onom grku koji je ukrao vatru. Grozna priča o okivanju i orlovima koji mu kljuju jetru. Zar Zevs nije imao dovoljno munje i gromova pa je bio oštećen za jedan žar, a tu je neki nesporazum. Munje su najlepše igračke koje se mogu naći. Ne zaboravite u vašem tekstu da istaknete, Nikola Tesla je bio prvi čovjek koji je stvorio munju. Gospodine Tesla, malo prije ste govorili o anđelima i njihovom prilagođavanju na zemlji. Jesam li? To je isto. Možete napisati i ovo, on se drznuo da uzme na sebe prerogative Indre, Zevsa i Peruna. Zamislite nekog od tih bogova kako u crnom večernjem odelu sa polucilindrom i belim rukavicama eliti New Yorka priređuje grmljavine, požare i zemljotrese. Punili ste me izjavom da i vaša otkrića, koja su neizmjerna dobrobit za ljude, predstavljaju igru. Mnogi će se namrštiti na to. Nevolja jeste u tome što su ljudi previše ozbiljni. Da to nisu bili bi sreći i mnogo duže bi živjeli. Kineska poslovica veli da ozbiljnost skraćuje vek. Li Tajpej je posjetu kafani pretpostavljao posjeti carskom dvoru. Ali da se ne bi mrštili, vratimo se stvarima koje oni smatraju važnima. Oni bi rado čuli u čemu je vaša filozofija. Život je ritam koji se mora spoznati. Ja osjećam taj ritam i upravljam se po njemu i prepuštam mu se. On je vrlo zahvalan i dao mi je znanje koje imam. Sve što živi povezano je dubokim i divnim vezama, čovjek i zvezde, ameba i sunce, naše srce i kruženje beskonačnog broja svetova. Te veze su neraskidive, ali one se mogu pripitomiti i umilostiviti tako da čovjek ih sam počne da stvara nove i drugačije odnose u svetu, a da stare ne naruši. Znanje dolazi iz svemira, naš vid je njegov najsavršeniji prijemnik. Imamo dva oka, zemaljsko i duhovno. Treba nastojati da ona postanu jedno oko. Univerzum je živ u svim svojim manifestacijama poput kakve misleće životinje. Kamen je misaono i osjećajno biće kao što su to biljke, zver, čovek.
Zvezda koja svijet traži da je gledamo i da nismo previše obuzeti sobom razumeli bismo njen jezik i poruke. Svoje disanje oči i uši čovjek mora da uskladi sa disanjem očima i ušima univerzuma. Prema mom osjećanju i iskustvu u svemiru ima samo jedna materija i jedna vrhovna energija sa beskonačnim brojem manifestacija života. Najlepše od svega je to što otkrićem jedne tajne u prirodi otkrivate i ostale. One se ne kriju, tu su oko nas, ali mi smo slepi i gluvi za njih. Ako se emotivno vežemo za njih, one nam same dolaze. Jabuka je mnogo, ali je jedan Newton. On je tražio upravo onu jabuku koja je pala pred njega. Šta je za vas elektricitet, poštovani gospodine Tesla? Sve je elektricitet. Najpre je svetlost beskrajni izvor iz kog ističe materija i raspoređuje se u svim oblicima koji predstavljaju svemir i zemlju sa svim njenim vidovima života. Crno je pravo lice svetlosti, što je ne vidimo takvu, to je izuzetna milost prema čoveku i ostalim stvorenjima. Jedna njena čestica posjeduje svetlosnu, toplotnu, nuklearnu, radijacijsku, hemijsku, mehaničku i zasad nepoznate energije. Ona ima moć koja može da skrene zemlju sa njene putanje. Ona je istinska Arhimedova poluga. Elektricitet sam ja sam. Ili ako hoćete elektricitet u ljudskom obliku. To ste i vi, ali toga niste svesni. Je li odatle vaša sposobnost da kroz telo propuštate električnu struju od 1.000.000 volti? Zamislite vrtlara kog napadaju biljke, to bi zaista bilo ludo. Čovekovo telo i mozak sačinjeni su od mnogih energija, u meni je najviše elektriciteta. Energija koja je različita kod svakoga je ono što čini čovekovo ja ili dušu. Kod drugih stvorenja to je njihova suština, duša biljke nije duša minerala i životinje. Rad mozga i smrt se manifestiraju svetlošću. Moje oči su u mladosti bile crne, sada su plave i kako vreme prolazi i naprezanje mozga biva jače, one su bliže belini. Belo je nebeska boja. Kroz moj prozor jednog jutra je sleteo golub kog sam hranio. Hteo je da mi javi da umire. Iz njegovih očiju izlazili su lazevi svetlosti. Nikada u očima nekog stvorenja nisam video toliko svetlosti kao kod tog goluba. Svetlost je uvek bila na mojoj strani. Znate li ko mi je otkrio pokretno magnetno polje i induktorski motor što me je proslavilo u 26. godini? Jedne letne večeri u Budimpešti posmatrao sam sa svojim prijateljem Sigetijem zalazak sunca. Hiljade vatri okretalo se plamteći hiljadama boja. Setio sam se Fausta i recitovao stihove. I tada kao u magli video sam kako se okreće magnetno polje i radi induktorski motor. Video sam ih u suncu. Hotelska posluga priča da se u vreme grmljavine zatvarate u sobu i razgovarate sami sa sobom. Razgovaram sa munjama i gromovima. Najčešće na mom maternjem jeziku. U njemu ima reči i zvukova naročito u poeziji koji su pogodni za to. Zvuk ne postoji jedino u gromu već i u munji, kod nje je on pretvoren u sjaj i boje, a boje se mogu slušati. Jezik je od reči što znači da je od zvukova i boja. Svaki grom i munja su različiti i imaju svoja imena. Ja neke od njih nazivam imenima onih koji su mi bili bliski u životu ili po onima kojima se divim. U nebu sevaju i grme moja majka, sestra, brat Danilo, pesnik, zmaj i ličnosti iz srpske istorije. Imena kao što su Izaija, Ezekijel, Leonardo, Beethoven, Goya, Faraday i Puškin i sve neugasle vatre označuju jata i spletove munje i gromova koji ne prestaju svu noć i zemlji donose blagorodnu kišu ili pale šume i ljudska naselja. Postoje munje i gromovi i to oni najsjajniji i najmoćniji koji ne iščezavaju. Oni se vraćaju i ja ih prepoznam među hiljadama. Prema vašem mišljenju nauka i poezija su isto. To su dva oka jednog lica. William Blake je učio da je cijeli univerzum rođen iz mašte, da ga ona održava i da će on postojati dokle god na zemlji bude postojao jedan čovek. Sa njom je kao tačkom astronoma u koju se mogu sakupiti zvezde svih galaksija. Ona je stvaralačka energija ravna svetlosnoj. Mašta je za vas stvarnija od života. Ona rađa život. Ja sam se hranio svojim mislima, naučio sam da upravljam osjećajima, snovima i vizijama. Oduvek sam je negovao kao što sam negovao i svoj zanos. Cijeli svoj dugi vek proveo sam u zanosu. To je bio izvor moje sreće.
On mi je pomogao i da tokom svih ovih godina podnesem rad koji je bio dovoljan za 5 života. Najbolje je raditi noću jer su zvezdana svetlost i misli u bliskoj vezi. Rekli ste da sam i ja kao svaki stvor svetlost. To mi laska, ali priznajem nije mi sasvim jasno. Zašto bi trebalo da vam bude jasno, dovoljno je da poverujete u to, sve je svetlost. U jednom njenom zraku je sudbina naroda, svaki narod ima svoj zrak u onom velikom svetlosnom izvoru koji vidimo kao sunce. I zapamtite, nijedan čovjek koji je postojao nije umro. Pretvorili su se u svetlost i kao takvi postoje i dalje. Tajna je u tome da se te svetlosne čestice povrate u prvobitno stanje. To je uskrsnuće. Ja to radije nazivam vraćanje u neku od prethodnih energija. Hristi još neki znali su tu tajnu. Ja sam tragao za time kako da se očuva ljudska energija. Ona je jedan od vidova svetlosti ponekad ravna vrhunskom nebeskom svetlu. Nisam tragao za time radi sebe već radi dobrobiti svih. Verujem da će moja otkrića učiniti ljudima život lakšim i podnošljivijim i usmeriti ih na duhovnost i moralnost. Smatrate li da se vreme može ukinuti? Ne sasvim jer prva osobina energije je da se preobražava. Ona je u večitim preobražajima kao oblaci taoista. Ali moguće je uticati u tome da čovjek očuva svesti posle zemaljskog života. U svakom kutku svemira postoje energije života, jedna od njih je i besmrtnost čije poreklo je van čovjeka i čeka ga. Svemir je duhovan, mi smo tek napola takvi. Svemir je moralniji od nas, zato moramo spoznati njegovu prirodu i svoj život uskladiti sa njime. Nauka je možda najpogodniji način da nađem odgovor na pitanje koje me oduvek progoni i koje je moje dane i noći pretvorilo u vatru. Koje je to pitanje? Ono što sam hteo da saznam jeste šta se događa sa zvezdom koja pada i suncem koje se ugasi, zvezda padne kao prašina ili seme po ovom ili po drugim svetovima, a sunce se raspe u naše misli u živote mnogih stvorenja u ono što će se roditi kao nova svetlost ili ga svemirski vetar rasprši po beskraju. Shvatam da je to neophodno i da je uračunato u ustrojstvo svemira. Stvar je međutim u tome da su jedna od tih zvezda i jedna od tih sunaca, makar i ono najmanje, sačuvaju. Kada čoveku postane jasno da je njegov najviši cilj da trči za zvezdom padalicom i pokuša da je uhvati, razumeće da mu je život dat upravo zbog toga i bit će spasen. Zvezdu će na kraju uhvatiti. I šta će se onda desiti? Tvorac će se nasmejati i reći, padala je samo da bi ti potrčao za njom i uhvatio je. Zar sve to nije u suprotnosti sa kosmičkom boli koji tako često spominjete u svojim spisima i šta je to kosmička bola? Nisu suprotnosti jer smo na zemlji. To je bolest o čijem postojanju ogromna većina ljudi nije svesna. Otud mnoge druge bolesti, patnje, zlo, beda, ratovi i sve ono zbog čega je ljudski život apsurdna i strašna pojava. Ta bolest se ne može sasvim izlečiti, ali svest o njoj će učiniti da bude manje teška i opasna. Kada god je neko od meni bliskih i dragih ljudi bio povređen, ja sam osjećao fizičku bol. To je zato što su naša tela od slične građe, a duše vezane neraskidivim nitima. Neshvatljiva tuga koja nas ponekad obuzme znači da je negde na drugom kraju ove planete umrlo dete ili plemenit čovek. Cijeli svemir je u izvisnim periodima bolestan od same sebe i od nas. Iščeznuće neke zvezde i pojava komete utiču na nas više nego što mi to slutimo. Veze među stvorenjima na zemlji su još jače, zbog naših osjećanja i misli svet će dimlje zamirisati ili utihnuti. Te istine iznova moramo učiti da bismo se izlečili. Lek je u našem srcu i isto tako u srcu životinje koju nazivamo svemirom. Pre nekog vremena otkriven je jedan manje poznat članak objavljen u časopisu Liberty februara 1937. godine. Nikola Tesla je tada imao 78 godina i da li je Nikola Tesla video dobro i koliko daleko? Koliko toga je pogodio? Šta je govorio o budućnosti? Kako je Tesla zamišljao naše vreme od 2010. do 2035. godine?
Predviđanje je nezahvalno. Napredak i pronalasci se razvijaju u drugačijim pravcima od onih koje smo predviđali. Tako je bilo moje iskustvo, mada sebi laskam da su događaji potvrdili mnoge razvojne pravce koje sam predviđao u prvoj trećini 20. veka. Izgleda da sam uvek bio ispred svog vremena. S obzirom da sam nagovestio toliko mnogo značajnih otkrića, mislim da neću mnogo pogrešiti ako pokušam da predvidim kako će izgledati život u 21. veku. Život jeste i uvek će biti jednačina čije je rešenje neuhvatljivo, ali ona ipak sadrži određene poznate činjenice. Sa sigurnošću možemo da kažemo da je život kretanje, iako nedovoljno poznajemo njegovu prirodu. Za kretanje je neophodno telo koje se pomera i sila koja ga potiskuje i pomaže da savlada otpor. Čovek uopšteno jeste masa koju potiskuje sila. Otuda se i opšti zakoni u carstvu mehanike koji važe za kretanje mogu primeniti i na čovečanstvo. Postoje 3 načina kako se može povećati energija koja određuje ljudski progres. Prvo, možemo povećati masu. To bi u slučaju čovečanstva značilo poboljšanje uslova života, zdravlja, razvoja vrste i sl. Drugo, možemo da smanjimo sile otpora koje usporavaju napredak, kao što su neznanje, glupost i religiozni fanatizam. Treće, možemo da umnožimo energiju ljudske mase ovladavanjem silama univerzuma, kao što je sila sunca, okeana, vetrova i plime i oseke. Buda, Isus i mehanicizam. Prvim metodom ostvarujemo više hrane i opšte blagostanje. Drugim se stvaraju uslovi za mir. Trećim se povećava naša sposobnost da radimo i stvaramo. Napredak bilo kakav je nemoguć ukoliko naši napori nisu usmjereni ka povećanju blagostanja, ka miru i ka stvaralaštvu. Po tome je mehanicističko shvatanje života jedinstveno sa učenjima Bude i Isusa. Mada nisam vernik u ortodoksnom smislu, oslanjam se na religiju. Prvo, jer svaki čovek mora da ima neki ideal, religiozni, umetnički, naučni ili humanitarni, da bi njegov život imao nekog smisla. Drugo, jer sve velike religije sadrže mudre preporuke za dobar život koje važe danas kao i u doba kada su nastale. Ne postoji sukob između ideala nauke i ideala religije, ali je nauka suprotstavljena teološkim dogmama jer se nauka zasniva na činjenicama. Za mene univerzum je jednostavno velika mašina koja nikada nije postala i nikada neće nestati. Ljudsko biće nije izuzetak u prirodnom poretku stvari. Čovek je kao i univerzum mašina. Ništa ne dopire do našeg uma niti utiče na naše delovanje posredno ili neposredno, a da nije odgovor na poruke koje čulima primamo iz spoljašnje sredine. Zbog sličnosti naše konstrukcije i naše okoline svi slično odgovaramo na slične uticaje, a kao rezultat naših reakcija dolazimo do razumevanja. Toko svih ovih vekova razvijali su se beskonačno složeni mehanizmi. Međutim, ono što mi zovemo duša ili duh nije ništa više od zbira svih funkcija tela. Kada ove funkcije nestanu, nestaju i duša ili duh. Ja sam ove ideje izneo daleko pre nego što su behavioristi predvođeni Pavlovom u Rusiji i Watsonom u Sjedinjenim Državama objavili koncept svoje nove psihologije. Ovo očigledno mehanicističko shvatanje nije u suprotnosti sa etičkim shvatanjima života. Opšte prihvatanje ovih postavki ne bi razorilo religiozne ideale. Danas su budizam i hrišćanstvo najveće religije i po broju vernika i po značaju. Verujem da će njihova suštinska shvatanja izgraditi novu religiju ljudske rase u 21. veku. Procvat samilosti i sažaljenja. Godine 2100. razvoj života će biti pod potpunom kontrolom nauke. U prošlosti zakonom borbe za opstanak uglavnom su nestale manje podobne osobine. Čovekovo novo osjećanje sažaljenja suprotstavlja se neumoljivom delovanju prirode. Kao rezultat nastavit će se očuvanje života i razvoj nedovoljno prilagođenih pripadnika ljudske vrste. Jedini metod koji bi odgovarao našem osjećanju civilizovanog ponašanja je sterilizacija i potiskivanje seksualnog instinkta kod neprilagođenih jedinki.
Nekoliko evropskih i neke članice Unije Sjedinjenih država odlučuju se da sterilizuju kriminalce i mentalno poremećene osobe. To nije dovoljno. Naučnici stalno vrše pritisak da se osnivanje bračne zajednice učini što težim. Svakome ko nije pouzdan roditelj neće biti dopušteno da stvara potomstvo. Za jedan vek od danas normalnoj osobi bit će jednako neprihvatljivo da opšte sa neprilagođenim pripadnicima društva kao i sa običnim kriminalcima. Higijena i fizička kultura bit će priznati delovi obrazovnog sistema i državnog aparata. Ministar za higijenu i fizičku kulturu 2035. godine u vladi tadašnjeg predsjednika SAD bit će značajniji od ministra odbrane. Zagađenost naših obala kao što je danas oko Njujorka za našu decu i unuke bit će nezamislivi kao što je nama nezamisliv život bez vodovoda i kanalizacije. Vladi Republike Srpske na ruke predsjednice gospođe Željke Cvijanović. Otvoreno pismo povodom ukidanja vode slobodnim i nezavisnim medijima. Poštovana gospođo Cvijanović, u ovim predizbornim danima prosto smo bombardovani informacijama o velikim uspjesima, istorijskim dostignućima i svekolikom prosperitetu koji nam je navodno omogućila postojeća vlast, kao i blistavim perspektivama koji nam se smeše ako vama, istim ljudima, spremnim da preuzmete odgovornost, omogućimo da vladate i dalje. Blistave povorke, jaki slogani i obavezni osmjesi treba valjda da nam poruče kako živimo u srećnoj i uređenoj zemlji jednakih mogućnosti i prava za sve, u kojoj se vi, mali i veliki političari, grabite za fotelje jer volite nas birače. Ali čak i da su tačne te bajke o prosperitetu i dobroj vlasti koje prodajete u kampanji, pitamo vas, nije li to bio vaš posao koji ste dobrano naplatili kroz zarade, beneficije, privilegije, luksuz i bahatost kojima ste raspolagali u izobilju i da li ste ga zaista dobro radili? Kao da mi građani živimo na nekoj drugoj planeti, u nekom drugom prostoru i vremenu, pa ne vidimo i ne osjećamo šta nam se dešava. A realnost je to da pod glamurom virtualne stvarnosti koju nam nudite u svakom izbornom ciklusu sve više dobijamo siromaštva, korupcije, poluistine, laži, nepravde i osionosti političkih moćnika nad običnim ljudima, a sve manje ima ljudi, korektnosti, rada, morala, novca, zdravlja i normalnog života dostojnog čovjeka. Otuda mislimo da je baš kampanja koju vodite, u kojoj obećavate brda i doline, pravo vreme da vas podsjetimo na stvarne i istinite probleme sa kojima se kao građani i privredni subjekti suočavamo zbog bahatosti, nestručnosti i nekompetentnosti ljudi koji vrše vlast u ime partije koje su ih tu dovele. Mi kao obični građani koji se ne bave politikom i ne pripadaju ni jednoj političkoj opciji, ne pišemo i ne govorimo apstraktno i uopšteno kao vi, političari, kada pričate i obmanjujete birače lažnim obećanjima, već konkretno sa imenima i prezimenima i jasno opisanim problemom. Počeću od činjenice da sam se lično vama tokom posljednjeg mandata premijera pismeno obratio nekoliko puta po raznim osnovama i da me nikada niste udostojili odgovora, čak ni preko neke službe ili činovnika, a kamoli lično preko šefa kabineta. A obraćao sam vam se i kao građanin i kao vlasnik više elektronskih medija i kao predsjednik udruženja poslodavaca Republike Srpske, uvijek sa konkretnim zahtevom i pritužbom. Recimo na ministra vaše vlade, gospođu Rešić, koja je svojim rješenjem broj 103-00-4/17 od 23. avgusta 2017. godine siguran sam zaustavila brži ekonomski i politički razvoj naše Republike Srpske. Da li to smatrate normalnim ponašanjem ili nebitnim pitanjem? Tokom svoje bogate 46-godišnje uspješne radne i naučne karijere napisao sam stotine zvaničnih dopisa raznim međunarodnim ustanovama, organizacijama i pojedincima. Jedino vi, vlada moje države, nije odgovorila. Jedino vlada koju vi vodite ne zna ili ne mari za notorno pravilo da se na dopis treba i mora odgovoriti dopisom, a kažete nam da ste servis građana i da volite i čuvate Republiku Srpsku. Ali o neodgovornosti ministrice Rešić i vašoj indolentnosti po ovom pitanju verujem da će istorija vama suditi. No, to nije glavna tema ovog otvorenog pisma, mada je eklatantni primjer bahatosti koja se od vrha spušta prema lokalnoj vlasti gdje dobija mnogo konkretnije oblike. Da vi ili vaše službe čitate i odgovarate na dopise građana, lokalne subaše među kojima sigurno ima i onih kojima vi čuvate leđa, sigurno bi bili mnogo manje bahati prema građanstvu.
Dakle, ako niste znali, u trenutku dok nas vi zasipate političkim vizionarstvom i predizbornom ljubavlju prema biračima, novinarima Vikom televizije lokalne kabadahije su isključile vodu za piće i ukrali 2 vodovodna sata. Da li taj čin prati vaše zaklinjanje u bolju budućnost? Kako da vam verujemo? Kako ovo može i šta ovo znači, pitamo vas, kao još uvijek mandatnu premijerku i političara u kampanji. U kakvoj državi prava živimo kada pojedinac može da zabrani vodosnabdevanje kompaniji koja je korektnim radom od 1989. godine, koja je za skoro 3 decenije postojanja direktno i indirektno upošljavala par hiljada radnika, naplaćala se poreza, doprinosa i ostalih dadžbina za razne trutove koji su se menjali na vlasti i uvijek bili na braniku svoje otadžbine? Zar je to korektan odnos prema novinarima, jednog patriotskog medija i prema uglednom intelektualcu, akademiku, profesoru doktoru Vinku Periću, koji je i duhovno i materijalno utkao sebe u stvaranje naše Republike Srpske, u vreme kada su neki drugi kalkulisali, obmanjivali i bogatili se, pa možda radili i još gore stvari? Zar to ukidanje vode normalnim građanima, koji ne beže od normalnog i realnog plaćanja, ali ne žele da plaćaju rekete i dubioze nesposobnjakovićima, koje izbacuju političke plime i oseke, nije kršenje ne samo građanskih prava, već i prava na život? Da vas čujemo šta o tome mislite. Zar dolazak lica bez prethodne najave i odnošenje starog Vikom vodomera, a zatim odnošenje Vinkovog novog vodomera poslije par dana nije manipulacija i prikrivanje kriminala, a posebno upad sa pravnikom u privatni posjed i otimanje tuđe imovine, budući da su i šaht i vodomer vlasništvo Vikoma, odnosno profesora Perića? Kada je ova krađa imovine prijavljena policiji, oni su rekli da vodovod ima pravo da skine vodomere. Time smo zaključili da policija štiti vlast od svog naroda, jer ste im vi takve zakone donijeli. Ako ste u svojoj bahatosti i izglasali takve zakone po kojima vlast bez ikakve odgovornosti može ljudima uskraćivati osnovne životne resurse, a da naš narod nema ko korektno zaštititi i da vlast može nekažnjeno skidati, odnositi i preinačivati vodomere koji su lično građani kupili pa su samim tim i lična svojina, možete li to da uradite bez upozorenja ili obaveštenja kako bi korisnik bar obezbedio neke druge izvore snabdevanja? Možete li to da uradite kako bi sakrili tragove očiglednog lopovluka kroz fakturisanje nepotrošene vode? I smete li to da uradite zato što neko traži da mu obrazložite fakturu 27 puta veću od proseka u posljednje 3 godine za isti period? Kao primjer demonstriranja bahatosti vlasti napominjemo i to da smo radi premošćenja situacije zatražili i dobili odobrenje komšije Miloša Gigovića da se privremeno priključimo na njegov privatni vodomer, ali je lokalni kabadahija Zeničanin već sutradan njemu poslao dopis broj 010-1625/18 od 14.8.2018. pozvao ga u vodovod i zapretio mu da će i njega isključiti i poslati mu policiju, kao da smo u vremenu NDH, a ne u navodno slobodnoj državi. Na sve to, uprkos nezakonitom isključivanju sa vodovodne mreže i skidanju vodomera, zastrašivanju građana, kao i našoj pismenoj odjavi vodomera i raskidu ugovora na koji je Vikom RTV bio prinuđen, kabadahija Zeničanin nastavlja da i dalje šalje fakture, a voda isključena, merni sat ukraden. Ima li kraja bahatosti i zloupotrebi vlasti? To su vaši kadrovi, gospođo premijerko, i to je vaš problem zapošljavanja po političkoj liniji, a ne po stručnosti i korektnosti. Pitamo vas, šta smo mi kao građani i zaposleni mogli nego da u tako tiranskom odnosu vlasti prema nama sačekamo da profesor Perić zamoli druga vodoinstalatera Hakiju da nam na njegovom zemljištu iskopa arterijski bunar kako bi sebi i svojim zaposlenima obezbedili vodu za piće i preživljavanje? Šta da kažemo, nego hvala bratu Hakiji, gospođo premijerko. A ovaj slučaj, siguran sam, nije usamljen. Primjera ovakvih nepočinstava ima širom Srpske koliko hoćete i silnika kao što je Sandro Zeničanin. Dakle, ne pričamo o pokušaju ubistva novinara u Banja Luci, zloupotrebi naših budžetskih sredstava, pritiscima na medije, tajkunizaciji društva i drugim otvorenim temama, jer nećemo da nas optužujete za politizaciju. Pišemo vam o konkretnom primjeru sa imenom i prezimenom. Iznosimo i brojevima računa koje svi mogu da vide i provere. Ne lažemo ništa, niti preterujemo, već samo želimo pravdu i istinu. Pišemo vam kao premijerki koja je, ako ništa drugo, komandno odgovorna za ovakvo ponašanje pojedinih javnih službi i koja može inicirati da se ovaj problem reši i da se ne ponavlja drugima. Pišemo vam i kao političaru u kampanji koji koristi floskule o boljem životu, nacionalnom prosperitetu i slično, dok lokalne haračlije udaraju bičevima i harače gore i više nego nekada Turci.
Kada se to dešava u kampanji, kada svi političari imaju maske, šta će biti sa nama kada vas izaberemo? Pišemo vam otvoreno pismo ne zato što nam treba publicitet, već zato što želimo da se javno odredite da li lokalni silnik Sandro Zeničanin ispravno postupa, da li poštuje procedure, da li radi zakonito. Ako radi, onda da znamo u šta se pretvorila naša Republika Srpska tokom 2 mandata vašeg vlastovanja. A ako ne, radi smo da nam kažete šta ćete preduzeti za sprečavanje političkog i državnog nasilja nad građanima i pravnim licima koji nisu deo uspostavljenog koruptivnog sistema, da ne upotrebimo neku težu reč. Poštovana premijerko, mole vas novinari Vikom radiotelevizije, građani pokorni. Za istinu, pravdu, slobodu i Republiku Srpsku, Vikom radiotelevizija, Gradiška na Savi, 9. septembar 2018. godine. Dr. Vinko Perić. Više ljudi umire ili oboljeva od zagađene vode nego od kafe, čaja, duvana i drugih stimulanata. Ja lično sam se odrekao svih stimulanata. Također praktično ne jedem meso. Uveren sam da za 100 godina kafa, čaj i duvan neće biti toliko primamljivi. Alkohol će se ipak i dalje koristiti jer on nije stimulant već provereni eliksir života. Stimulanti neće nestajati pod prisilom. Jednostavno više neće biti u modi da se organizam truje štetnim sastojcima. Prirodna hrana kao što su mleko, med, žitarice bit će osnova epikurejskih večera i u vrhunskim restoranima 21. veka. Biće dovoljno žita i proizvoda od žita da se ishrani čitav svet uključujući i milione gladnih u Kini i Indiji. Naša planeta je prebogata, a tamo gde nešto nedostaje azot dobijen iz vazduha će obnoviti tkivo zemlje. Ja sam 1900. razvio proces za ovu namenu. Kasnije, posle 14 godina pred ratnim potrebama, usavršili su ga nemački hemičari. Ratovi protiv neznanja. Znatno pre kraja sljedećeg veka sistematsko pošumljavanje i naučno upravljanje prirodnim resursima učinit će kraj sušama, šumskim požarima i poplavama. Univerzalna primjena vodene energije i njen prenos na velike razdaljine omogućit će da svako domaćinstvo dođe do jeftine energije pa će prestati potreba za sagorevanjem tečnosti. Smanjenjem napora za goli opstanak čovečanstvo će više biti usmjereno ka razvoju ideala nego materijalnih vrednosti. Danas i najcivilizovanije zemlje sveta maksimum svojih prihoda troše na ratove, a minimum na obrazovanje. U 21. veku taj odnos će se izmeniti. Postaće slavni oni koji dobijaju bitke protiv neznanja nego oni koji umiru na bojnim poljima. Otkriće nove naučne istine privlačit će veću pažnju od diplomatskih događaja. Čak su i novine naših dana počele da prihvataju naučna otkrića ili novo filozofsko shvatanje kao i svaku drugu vest. Novine 21. veka će još pisati o kriminalnim i političkim kontroverzama, ali će glavni naslovi na naslovnim stranama biti objave novih naučnih hipoteza. Napredak će biti nemoguć ukoliko ljudi nastave sa divljačkom praksom međusobnog ubijanja. Od svog oca erudita i upornog borca za mir nasledio sam duboku mržnju prema ratu. Kao i drugi pronalazači, neko vreme sam verovao da se ratovi mogu zaustaviti ukoliko se učine još razornijim. Ali shvatio sam da je to pogrešno. Potcenio sam čovekov borilački instinkt za koji će trebati više od 1 veka da bi sasvim izgledao. Rat se ne može ukinuti tako što ćemo ga staviti van zakona. Nećemo ga sprečiti ako razoružamo najmoćnije. Ratovi će se sprečiti ne tako što ćemo oslabiti jake, već tako što će svaki narod slab ili jak biti u stanju da sam sebe odbrani. Otuda svako sredstvo koje se koristi za odbranu može da služi i agresivnim namerama. Time se obezvređuju dobre namere za ostvarenje mira. Ja sam međutim uspeo da dođem do ideje kako da usavršim sredstva koja bi poslužila uglavnom za odbranu. Ako bi se prihvatila, to bi potpuno izmenilo odnose među narodima. Time bi se svaka zemlja, velika ili mala, učinila sposobnom da pruži otpor neprijateljskim vojskama, avionima ili drugim sredstvima napada.
Moj pronalazak zahteva izgradnju velikog generatora koji bi kada se stavi u pogon bio u stanju da uništi sve od neprijateljske vojske do ratnih mašina u krugu od oko 400 km. On bi, da tako kažem, predstavljao snažan zid i nepremostivu prepreku pred bilo kakvim oblikom agresije. Ako ni jednu zemlju ne možete uspešno da napadnete, tada prestaje svaki smisao za ratnu opciju. Moje otkriće razoružava zlokobnu snagu aviona ili podmornica, ali ostaje nadmoć bojnih brodova jer se brodovi mogu opremiti nekim od neophodnih uređaja. Možda će i dalje biti ratova na moru, ali ni jedan ratni brod neće moći da prodre kroz kopnenu liniju odbrane jer će uređaji na obali biti nadmoćniji od bilo kog naoružanja bojnih brodova. Želim da izričito podvučem da se ovaj moj pronalazak ne oslanja na TZV zrake smrti. Zraci nisu primenljivi jer se ne mogu proizvesti u potrebnoj količini jer na većim razdaljinama gube neophodnu snagu. Sva energija Njujorka, približno 2 miliona konjskih snaga, pretvorena u zrake i projektovana na razdaljinu od 40 km ne bi mogla da ubije čoveka jer bi se prema poznatim zakonima fizike toliko raspršila da ne bi imala nikakvog efekta. Moj aparat projektuje čestice koje mogu biti relativno velike ili mikroskopskih dimenzija i omogućava da se na mali prostor i na veliku razdaljinu prenese trilione puta više energije nego što je moguće sa zracima bilo koje vrste. Hiljade konjskih snaga mogu se preneti snopom tanjim od dlake u kosi, a da ih pritom ništa ne može zaustaviti. Ova izuzetna osobina zraka omogućit će između ostalih stvari nezamislive rezultate u televiziji jer gotovo da neće biti ograničenja za intenzitet osvetljavanja, veličinu slike ili razdaljine na kojoj je moguća projekcija slike. Ne kažem da neće biti još razarajućih ratova pre nego što svet prihvati moj izum. Ja verovatno neću doživeti njegovu primjenu. Ali uveren sam da će za 1 vek od danas sve zemlje obezbediti da ovim ili nekim sličnim sredstvom postanu imune od napada. Bezbrojne poslove koji se danas još uvek obavljaju ljudskom rukom zamenit će ruke automata. Baš u ovom trenutku naučnici u laboratorijama američkih univerziteta nastoje da stvore nešto što se opisuje kao mašina koja misli. Takav razvoj sam ranije predviđao. Ja sam u stvari konstruisao robote, pisao je naučnik. Danas su roboti nesporna činjenica, ali same principe još treba otkrivati. U 21. veku roboti će zauzeti mesto koje su imali robovi u drevnim civilizacijama. Uopšte ne postoji razlog zbog koga se sve to ne bi dogodilo i za manje od 1 veka. A ako pažnja čovečanstva ne bude previše zaokupljena spoljašnjim ratovima i unutrašnjim revolucijama, nema razloga da milenijum elektronike ne započne već za nekoliko decenija. Današnji prvi svečani bal vitezova Srpske kraljevske akademije inovacionih nauka SKAIN je u organizaciji SKAIN-a i suorganizaciji Slobomir P. univerziteta, naravno na čelu sa vlasnikom, akademikom gospodinom Slobodanom Pavlovićem, profesorom doktorom Ljubinkom Ilićem i rektorom Slobomir P. univerziteta, akademikom profesorom doktorom Vladicom Ristićem. Srpska kraljevska akademija inovacionih nauka SKAIN je naslednica najstarije kraljevske akademije koja datira još iz davne 1886. godine. Pri SKAIN-u je formiran klub nosioca ordena Viteza Tesle, čiji su dosadašnji nosioci njegova svetost, patrijarh Irinej, njegovo kraljevsko visočanstvo prestolonaslednik princ Aleksandar II. Karađorđević, njeno kraljevsko visočanstvo princeza Katarina, njeno kraljevsko visočanstvo princeza Jelisaveta Karađorđević, predsjednik Republike Srpske gospodin Milorad Dodik, akademik gospodin Slobodan Pavlović, njegova gospođa Mira Pavlović, akademik nosioci Viteza Tesle su još i akademik Svetomir Stožinić, akademik Olga Zorić, Slobodanka Đolić, akademik Vojislav Vukčević, posthumno akademik Petar Bokun, Miodrag Jevtić, general akademik Nedeljko Dželetović, akademik Mladen Stjepanović,
Ljubivoj Stojanović, akademik Ljubinko Ilić, akademik Vladislav Mihajlović Jurjev, predsednik Bjelorusije Aleksandar Grigorević Lukašenko i akademik Višeslav Hadžitanović danas se u klub nosioca ordena Viteza Tesle primaju akademik profesor dr. Vladica Ristić i akademik profesor dr. Vinko Perić. Posebno želimo da ukažemo na uspješnu saradnju Skajna sa Republikom Srpskom i Slobomir P. univerzitetom, gdje njeni članovi aktivno učestvuju u radu Skajna na čelu sa vlasnikom gospodinom Slobodanom Pavlovićem i njegovom suprugom Miroslavom, kao i rektorom profesorom dr. Vladicom Ristićem. Orden Nikole Tesle biće dodijeljen akademik profesor dr. Vinko Perić. Možete što glasiti? Ti ćeš prosvetiti na ovaj način naša akademija širom sveta. Ja sam živčan sveta. Radimo zajednički, radimo našem jasno. Uvažene kolege akademici, dragi prijatelji, ukazali ste mi neizmjernu čast što kao jedan od laureata mogu da vam se obratim. Oni koji ne vole duge razgovore ne moraju da brinu za ovaj papir u mojim rukama. Jednostavno, moja malenkost je posljednjih mjeseci toliko zlonamjerno tumačena i neodgovorno prenošena u pojedinim medijima, pre svega bošnjačkim, da sam odlučio da do daljnjeg sva moja javna obraćanja budu napisana kako bi i meni i njima bilo lakše oko toga što sam rekao, a šta sam mislio. S jedne strane, kod nekih koji ne razumiju, a onaj ko razumije, a vjerujem da vi kao moje kolege i prijatelji znate ono što oni ne žele da shvate i prihvate, da ja kao čovjek i kao akademik uvijek govorim ono što mislim, ali uvijek spoznajno i argumentovano. I zato želim da ovdje pred vama kažem kako smatram da biti nosilac ordena Viteza kao najvišeg priznanja naše akademije ne doživljavam samo kao naučno, već i patriotsko i životno priznanje, jer Akademija Skajn kroz svoje članove, saradnike i prijatelje jedna je od rijetkih nacionalnih institucija poznatih i priznatih u svim srpskim zemljama koje već više od deceniju i po, nažalost, nisu unutar istih granica. Pošto smo čuli u uvodnoj riječi, poštovane koleginice, imena dosadašnjih dobitnika, pa biti uz njih kao nosilac priznanja koje nosi ime Nikole Tesle, najvećeg naučnika koji je hodao ovom planetom i bio Srbin, velika je čast, ali i obaveza na dalje pregalaštvo, posebno ljudima kao što sam ja, koji bez obzira na nivo znanja i stepen obrazovanja izviru iz srpskog naroda i u njega uviru. U tom smislu želim da se zahvalim predsjedniku naše akademije, akademiku profesoru Ljubinku Iliću, na podršci i otvorenosti prema idejama koje zastupam, a posebno našem novom generalnom sekretaru, akademiku profesoru doktoru Vladici Ristiću, najmlađe rektoru po mojim informacijama i šire od okruženja, i to rektoru Univerziteta Slobomir, čijim dolaskom je akademija dobila pokretački motor za svoje inovativne projekte i aktivnosti, a njeno članstvo pravog profesionalca u operativnim poslovima i iskusnog patriotu koji ima istančan osjećaj za osjetljivi nacionalni trenutak u kome djeluje naša akademija. Koristim priliku da posebno pozdravim svog velikog prijatelja, našeg današnjeg domaćina, akademika Slobodana Pavlovića, čiji povratak na ove prostore osvetljava tamu našeg društva i sa svojim resursima otvara neslućene privredne i druge mogućnosti Republike Srpske i Srbije. Dobro nam došao, brate Slobomire, u našu Republiku Srpsku. Priznanje koje mi je dodeljeno obavezuje me da i dalje nesebično radim na unapređenju i promociji naučnih i nacionalnih ciljeva Srpske kraljevske akademije inovacije i nauka, kako u Republici Srpskoj, iz koje dolazim, tako i Srbije, čiji sam također državljanin, ali i u ostalim zemljama regiona nekada jedinstvene nam države. U tom smislu očekujem da akademija podrži moj projekat Srpski Pijemont, Zapadni Balkan,
čiji je osnovni cilj unapređenje srpsko-srpskih veza u regionu koji danas poznajemo kao Zapadni Balkan. Ne postoji bolje nacionalno vezano tkivo od nauke, kulture, umetnosti, obrazovanja, medija, a sve su to područje u kojima Skajin ima još mnogo šta da kaže. Na kraju, ostaje mi da još jednom izrazim zahvalnost onima koji su smatrali da zaslužujemo orden Nikole Tesle, da poželim da naše prvo svečano druženje prođe kako dolikuje ovoj akademiji, čiji ugled svakim danom raste u srpskom narodu. Živeli! Vikom radio televizija.